Uyangiunderstand? Mina kunendaba noma mina ngihluphekela but angifuni leza incosi sithi anginatiki baba. Uthe yini dividends? Dividends, they call dividends inzalo yemali mbolokiso le wena obatsheleke yona ngithi manje mase bayibuyisa kuyilesincephezelo sakhona ukuthi mi kancane yabona idla yabona and then kuba ne date of maturance yabona la kulezinto kune date of maturance a date of maturance kula khona sobhadalwa yonke imali yakho mabathi nayi 16 meter i16 meter yakho umuntu ozokutshela uyangiunderstand lo mali leyo eyakho you can buy a plot you can buy what uyangiunderstand whatever that you want to do yabona so manje thina ama-artist ngibonile into engenze ukuthi ngenze leyo nto bese ngibona ukuthi thina ama-artist uba lucky uba lucky uthole ijob elikubhadala 25,000 uyohlala emafletini mawufika emafletini udla idakamizwa uyangiunderstand uyi-actor mina ngifunde ngama-actor amaningi bengihlala nawo edrobheni uyangiunderstand umuntu bambhadale 100,000 umuntu nangu manje ulanda iy'ntombi ey'ningi hey ubona ngaye nje ukuthi akuyafikwa-ke namhlanje akulalwa abaphuma ngamawindo baphuma ngamawindo unemali kube uthathe that 50,000 athi investment yabona investment abanye babuye emakhaya umuntu ushiye uranda laphaya wento kanje wodaka uyabona ushiye nogogo akasamcabangi lo uyabona akasamcabangi ukuthi yazini bafowethu ngitholele nyuku le ithi ngithi shelele ekhaya bafowethu konke ngiyilungisa yabona mafyale itina gogo ngifaka itina ze 40,000 ngikwenzela ilawo lo khoti dlozi ngikwenzela ilawo baningi mfana yabona la ijozi la mina ngakambela la ijozi ngokubonisa amajita engiwaziyo ukuthi amabhunguka awasayi ekhaya abhungukile because le mali lena le mali esithi sayifuna sometimes usathana ngoba wena ufika utshela mina yazi mangakhela ugogo into esiyo noma nje ngaba yi-3 room house bese yazi ngimenzele nefrandi ukuthi makahlale lapha yana ayenza amahe wakhe yabona ngibheke nemfuyo akutholakala imbuzi eziyi-10 kanjalo ney'nkukhu eziyi-10 ugogo asalabona umthengele nokudla yangithi amajita awasadibhadi emakhaya abalekile manje mina nathi la ekasi thina la ekasi mawusowushayekile la elokishini uyabonakala la ekasi ukuthi hayi le ndoda le yabhayisiseka uyabonakala uyabona kanti thatha mamela mfethu ukwenza i-investment ayithi investment ngifuna 15,000 ngifuna malini uyabona mawuphethe 500 rand you start investment kanjani kahle uya ebank ukuthi ngizocela i-investment bakusayinisa amaphepha ufaka every month mawukubuya khona every month uzofaka ama-500 uyangiunderstand lo mali kuzoba kuyimali ezobe ikunceda la sokukubi khona when the days of raining days yabona izokunceda le mali uyangiunderstand manje thina ama-artist amaningi sithatha imali soyishonisa ku-cocaine soyishonisa kumapilisi siyabhema yabona mawusowubhema sowuzenza uhleva ucanga ukuthi uhambe emafini uhambe emhlabeni awuhambe emafini uhambe emhlabeni uyangizwa but masowubhemile uzibona ngathi yazi akho umuntu okubonayo uhamba phakathi kwamafu yabona uflya phakathi kwamafu uScarface akho umuntu ozokutshela uyangiunderstand mfethu ukuthi thina muntu omnyama imali iyasihlula wazongitshela iyasihlula baba
uyangandaza Yeah. kanti thatha le mali uyibeke Yeah. you can be yazi you can save into kanje Yeah. i-20 rand every month ebank Yeah? yebo you can save 20 rand every month ebank udamane uyifaka nje uyifaka mawubuka ukuthi uphethe 5000 Yeah. uhambe uyoboosta lela bank lakho Yeah. uthi boo 5000 ngelinye ilanga hayi uyozibona uqabana nomfazi endlini hey babakhe uyabona kubi la Manje mkhulu ngicela ukubuza ukuthi wena uthini kulama legend angangawe ayezabalaza ngalesikhathi uzabalaza wena kulomkhakha njengamanje babhayiziseka sebecela usizo emphakathini. mina lapho mfethu angigxeki lutho Yeah. yangizwa Yeah. but ngibona ngathi it's a common sense sometimes yeah they didn't use their minds Oh. lento esiqeda ukukhuluma ngayo they suppose ukuthi bayenzile Yeah. ba-investe ba Yeah. uyangandaza ekuzingihambe phele ngoba lo mkhakha lo uyabrika lo mkhakha yangizwa ubrika lo mkhakha lo mawubrika lo mkhakha mawuthi ubheka left and right kunzima uyangandaza kunzima kanti mawunalapho owazi khona ukuthi unopojo khona hayi ubrikile lo hayi awuthi ngenze enye into ngathi uyangandaza manje thina sishaywa ngani sishaywa ngemali eningi na inkinga Okay. siblafiwa ngemali eningi Yeah. ukuthi ifana nama-musician ngakwe ukhona nje engafuni ukumusho la Yeah. uhlala intwana yami yasekhasi Okay. it's a come up musician Oh. yabona ngoba uthe yena makaqeda ukuthola le mali athola zonke lezi zinto ngophela sibushisela music video hayi la ngakithi ngishwayela lo mfana yebo lo lo mncane mama piano yawo lo amapiyano yangathatheni no 1 2 3 1 2 3 nawe sakamuvile uhlala eBryanston seshika uyangizwa mfana uyangizwa ukuthi kuphi Hey, uyayibona ukuthi ngikuphi ngale amali ukuba usale wathi okay eningoma yakhe bi hits lo mfana yeah i-production mabamnika bathi na i-2 million acabange kangcono before ayithatha le mali Yeah. makacabange kangcono ukuthi yazini ngizothatha 500,000 ngiyibekela abantu basedladleni Yeah. lena ngilungise lapha lena ngithi investment Yeah. anything can happen ngaye Kunjani? ku-balanced uyangandazela hayi manje sengiyalokhuza manje sengitshela umthabela ngibona ngathi yazi ngokufa kwami ngizothuma wena ukuthi bangikolekela ama-10 rand do you understand what I mean kanti fa ngikale ngiyigobe lento ngithi mthabela ngikwazi ukufundisa yena lo enginaye ngithi ntwana ngibonile bophethe 20,000 ngicela ufihlele umama wakho 10,000 umfazi wakho 10,000 bafihlele thatha le mali uhamba uyibeka somewhere Kanti umfazi wakho ngamfihlela yini imali? mina ngiyamfihlela sibani akawazi ama-investment wami doesn't know about my fucking property that one my fucking property Ukwenzelani lokho? no ngikwenzela Ubulala mina umfazi mo hayi mamelani umfazi waqala wakubhalisa wena kuma-insurance yokufunela abantu bakudubule lapho thathe le mali uyayazi vele uthini ikhona uyayazi uyayazi yabo Manje ngoba sebesebenza manje abantu osifazana zowazi kanjani wena ukuthi ubhalisa? ku-right yakhe yakhe ku-right mangithula ngifihlela sakubulala. mamela mfethu esikhathini samanje into enjenge-investment investment is a big thing it's like uphethe i-diamond mawuphethe layini yabona manje asithi manje imali yakho le lapha wena uyazi ukuthi iphethe imali iyakushada wena ishada wena yambe yokhokha amalobolo kini yes iwakhokhe ndewe nikhulume ngakhona bebi sashadana hehehe namakhisi amnandi mncwancwa uyayibona leyo nto leyo ya bese ushona khona bese niyabuya senashadana niya lapha nibuye enkantolo yabona ngapha ubhadala i-insurance of 100,000 for wena 100,000 for wena ngithi ukushadile wena wazi ukuthi ukubhadalela 100,000 bese afuna iy'nkabi zithanda imali
5,000 lo makabuye emsebenzini imshayele lapha e-bus stop wena mawehle etekisini nazi inkabi zenza ngathi bokuneroction la uyabona ngathi bokudutshulwana nabantu bamatekisi kanti ayikho loo nto leyo kushaywa wena uyanganjani makuqeda ukushaywa wena I desiste leto maybe iviki nje ushaye wena sosemoshari and then yena ubheka isini qala ukuthi isini ihamba kanjani yabona isini ithi uyaqala uyoclaim ayithi babhadala 100,000 yena uthola malini uthola 38 billion lo muntu uclaima wena ushayiwe ke wena so le underground umfazi bheka uzenza ngathi uyakhala unhlakanipho hey nathi isihloko sithi hey kanti kwenzakalani yayibona bheka aloka ake mamela ukekele ekamereni bheka ukekele ekamereni iphone le yabona iphone le usathani iphone into ngitshela ngoba iyakhala kitchen 38 billion yangena sithulile ngaso isikhathi leso ithi kuye bamba umoya mfazi saka bamba umoya saka sibhekile sonke size funeralini bheka usibheka ngathi wenza ngathi uyakhala ngapha mawumuzwa athi uwazi ukuthi ubhodla le amali uyanganjani uthi yaze yangena mawuqala mama hey usibani bokumuntu onje athi hawu hayi siyabonga mama sibonge athi asibonge maka adamana ayibheka uyabona mfethu ukuthi la kulomhlaba sometimes abafazi bethu labesithi siyabathanda ngiyadevels uhlezi nomuntu ongakubulala manje ulele angakubulala ulele imedia yakho into ngitshela mnasi mnganami wathena wabheka le wabheka ibonda umfazi uyavuka uyahamba uyobilisa amanzi ngabo bicarbonate of soda afaka athi namhlanje ufuna ukwenza umashwabana aqashula ulele lapha ayenze labo bicarbonate of soda bakhe wena still wela ngakuye ukubhalisile le kumshwalensi ukuthi anything epheneka kuwe uyaclaima bese athatha lamanzi athi bho uche wena hey maqed athathe futhi akuse kumshwalensi umshwalensi ufika lapha hey bakunekile esibhedlele namabhandage yonke into umshwalensi afika bheka babhala hayi uche nenyawo nesandla sebayahamba bathi mamakhe uzoyifuna ngesheki or siyithumele ngefoni bakhuluma naye ngamaplan wena ulokhu anikuphozisa ijuice bafaka istrola yayibona mfethu umama ngapha mame umama ngapha uphethe inkumba yakho udlisa ehalf akhekele amajuice nalezinye izinto mase ubuye ekhaya nawe soyabhokora soyaphola mara umashwabana ngasisikhathi soshwabene lana hey uyabona ukuthi umfazi ufuna imali ngento wrong do you understand mina ngisayisho namanje because I got the experience of that ngayibona leyo nto ngayibona yayibona ngababhlungu uyangathazela ukuthi mara le cherry iyenza kanjani lento ejiteni layo iyenza kanjani lento le yabona umuntu mfana mongasamfuni isho straight hayi baby yazi nangisakufuni simane sabo omunye ayele omunye ayele manje ungayenzi because of the money uyangibilisa
uyangibilisa ungithumezela ngeinkabi hey ngijinyiso left and right sengibhrika la ku stop sign noma kungekho umuntu ongijimisayo ngime ngibheke emuva ngithi hey ubando uyayibona lo because abomama siyabathanda mara kodwa they are dangerous impilo abasiphilisa yona yeah ayikho kahle thina nathi khona amadoda asile kunamadoda asile uyangizwa leyo ngifuna igcizelela amadoda asile uyangizwa yabona wena usanike umfazi wakhe aphefumule yabona umnikani mayilo mnemniyo no mniki freedom yakhe akithi unawe okay give him his freedom baby hamba laphana ehokweni uyolanda amaqanda enkukhu or wenzani wena mawufika ubuye emsebenzini uthulula impama mawenzani mawunobani mawunobani uyagalela no guys it's not the way uyokuphila akusindawo yokuphila le umfazi wakho mbuze baby today kudliwane umntwana namhlanje daddy ngibona ngathi kuzoba isikhwama sakho namhlanje ungamphekeni inkosikazi ishayibhodi no mina ngiyashaya okay I don't have a problem and futhi mangise kitchen mina ngumngani wekhishi okay ngimshala netayela angazazi nakuba angakazi azibone usaseyitayeleni ufuna singena sesisovana ufuna singene lana lapho ke mfana nyakhela uthini akikho koti kiroba mnyakho hayi lapha lapho kwankuphi sibana hey kwankuphi wathi akasuku it's the body count yazi body count ibody count kanjani bangaka sobashayile nini since wazala ayisibali baningi akithi nyakhela ngithi phesheya mamela phesheya mina nginabantwana abayi2 nengamo hayi man wena ungithatha kanjani wena uyilegend amampela le legendary baba esho mana mlungu bekhalethini umlungu no la ntombazana ngayitholisa encane isafunda bese sesikolweni yabona nami ngazokhathi ngimusha ngidlala ku ipintombi ngistar uyangandazela so ngino-charity nginombali le bahlala kanabezi ngathi manje babamjomani ngicela ukubuza sesizovala ngithi yebo la eMzansi isiphi isitori sokugcina odlala kusona la eMzansi ngigcine nge-payback Kings of Joburg benginawo benginayo ngiyayibona okay lezo itorinyana mfethu but mina into engizibhekayo ngifuna ama-international yabona i-international yabona ngingene nalentwana yami ku-international hayi sivuke strong ku-international hayi abasiniki i-change abasikayi change uthi uyabhala manje bashanga into encane lapha uthini ngoba uthi uyabhala manje ufuna ukuthi usebenzisana naziphi mhlambe no mina angikhethi ukuthi ngifuna ukusebenzisana nobani uyabona mina ngumuntu wabantu do you understand uyabona ngumuntu wabantu mina umzwile ubaba loya yambona ubaba loya yabona ngabhala ifilimu mina ngaye umntolo elastaleni angithi ushilo unginikezile bayibizana i-synopsis sesikhuluma isilungu manje asakhuluma sayifuna synopsis sesikhuluma nge-show in the show i-synopsis ungiphile i-synopsis bese ngithi baba umntolo sozodlala-ke wena ubaba wasekhaya ney'khukhukazi zakho uyayibona la ile ubaba umntolo uhlushwa umfana uhlushwa indodana yakhe yabona indodana sesemovini manje isesemovini indodana kababa umntolo yabona ithanda one of ikhukhukazi zakhe uyangizwa ukuthi ihamba manje yabona kuthi lentwana ike yahleshulelwa ilesikhukhukazi manje basaba ukuyibeka laba ukuthi ijongo siliyadla la
Kwenzeka umtolo wonke lo. Umntwana akazi. Emudlitheni ndoda. Akithi umntwana yethu ungena nama-plastic. Everyday. Hala la. Asidleni bo. Yabona? Yeah. Nale ntwana iyeza iya-pretend. Yeah. Hey daddy, baba. Hey, umntwana ugaya intwana imali. Yabona? Umntwana makaqeda ugaya intwana imali. Le ntwana le yahamba ibizela engoje inengoje yayo le ntwana kude ubaba ungiphi imali engaka nawe ethe ngikuhlephulele Emadoda. manje asiye phela second round 2 round Nomama. 3 round 4 round yabo hayi angithi phela yathi thina sobaplota kanjani umama walo mfana Oh yeah. nakusuwe lo mfana ushaya lo ngapha opposite Ushawuma mncane. Sawumina, yeah. yebo ushaya umamncane Yeah. uyabona umamncane thola ukuthi akakabekeli iqanda kumntolo uyayibona So- indaba izophuma ngokuthi ungishiya nendlu ngiyabheka endlini ukuthi kunjani uyangandazen sigweme into yokuthi wena manje sozohlala uyi-fish bone yalo mama understand and umthabelo la ukhulume ngepoint enkulu futhi yabo mama yabona abo mama na is the same thing uthola ukuthi lo mama lo usuka KZN Yeah. kubo kunhlwembu Yeah. uyangandazela Yeah. kubo kunhlwembu akubi noshukela akubi nafokola makathi ubheka izinto uyabona ukuthi no man okay angithandi ukuyenza lento engifuna engiyenzayo kodwa ngiyenziswa yini isimo uyangandazela yabona ukuthi mahosha yini mahosha bakhona abahosha ngoba kubo kunemali yeah bakhona Benzokuphapha nje baphapha labo yabona bathanda izinto bathanda ama-blesser nokuyicontrola ukuthi emakubo nobody umuntu ongamtshela uyangandazela mara khona lo baba obuya kantuthu uyangandazela obuya kantuthu ubone nawe ukuthi yazini umntwana muhle angazi man yazi angeke wazi umdescribe lo mntwana yabona mina ngiyababona le Cake Street omunye ngaze ngama naye one day bengibuya yini le studio esikhulu lesi downtown uyangandazela sifuna ukudla ebusuku yabo lento ukungena ingoje siyade ngasepark kancane kule shop engavali le shop engavali sisuka lapho sisuka ngale sihamba ngale yabo lapha kubo moya Ngaba ngomoya kodwa ngithi bangale bona kuloko bangale Cake Street the other side of Cake Street uyangandazela manje ngithi kule umjida lo hey man phela la ngibona lapha ngathi ngibona kulayitiwe lapha ngathi kune shop ayisifike khona lapha hayi le shop seyivaliwe yabona hayi ngithi baqhamuke la mantombazana ayi3 yabona baqhamuke khonini yabona ngithi ngitshela lo mjida ngithi yabona masoqhamuka nabo nali chairless sesobanjwa inkunzi phela manje yabona ke manje hayi intombazana ithi ingiphendule ithi angeke sinenze next nina ishop ile phezulu silambile yabona manje sesikakwa ileyo nto yabona hey lento yabantwana abasebathi balambile manje manje senze njani ngithi mjida nalabantwana asambeni siyoshona ke lapha kule shop leya sithenge lokhu sasikuthenga sibathengele yabona bathi yazi ninomusa man kuba abanye babazothi sambe solala nabo ngithi nina nenzani vele umsebenzi wenu yabona bakhuluma iqiniso labantwana bathi kithi thina lento esenzayo sifuna masingathola nje noma umuntu nje athi wenza amawashini or ini sizowayenza and singasahlali nala edrobheni uyayibona inhliziyo yami yababhlungu but ngathi sinithenge ngangihamba nomthandeni Mvelasi okay yabona manje uyamazi umthandeni Mvelasi
uthanda abafazi Yeah. umthandeni umvelasi umthandeni umvelasi hayi man asibathengele saka and give uthe imali ayikho Yeah. ngoba manje sokhona labantwana imali seyikhona Yeah. ukhipha 200 uthengela labantwana manje yabathengela Yeah. uyabanika yabona Okay. asehle nabo futhi yithi laba ya yabona sibashiye kule khona ngithi kumthandeni wena awuboni wena ukuthi la kuyadayiswa wena Oh, yeah. yabona Yeah. adayi manje ngizoshathunyana ngetawe utakiwe uyabona abazenzi bafo Yeah. uyangatazela so sometimes angeke sigxeke yonke into Yeah. eyenzakalayo yabona and kwi-system Yeah. esikhosta ukuthi singene kulokuhlupheka lokhu uyangantazela namanje yabona uma ungathi uye ekhaya uyosifunela umfazi ungathola umfazi oright kabi uyangantazela ozokwazi ukuhlala naye phansi umu-understandise Yabo. ukuthi mama kwanjwa kanje la kwanjwa kanje la abuye umntana abantu abomfazi Yeah. makube usesenabe umalume nawe unamasentshana hamba ovela kube compulsory ukuthi lo mntwana soyamthatha manje ngokumcela senzeni ubuntu bethu bafuni Uyabona. hayi le ndaba le yama fat and set Yeah. yabona Yeah. fat and set fat and set yimbi ngani Yeah. ngoba umuntu yamthatha uhlale naye 16 years Yeah. mara masenithukana la Uyabona yabona akusabi mina. yobe senithukana ngezinye inhlamba thina esingasazazi silungisi Yeah. ifat and set ukukipita Oh, yeah. ifat and set ukukipita yebo ngesilungu kuthiwa keep it akuthina keep it la you must pay ulobola Yeah. Thank Yeah. you. Keep Back it to you. simple. uyangibona baba Yeah. ya usakayishilo uthabela ukuthi ukipita Yeah. bafowethu nathi siyakhuzana manje nathi singamadoda asikipiteni ngemali Yeah. yeah ya mlanda umntwana umcele kubo azohlala la Yeah, yabona yeah. ungathi mhla izinto sezishunqa kunentuthu senyathukana izwe lonke anisafuni ukubonana nalo muntu loya ngeke niphinde nabonana phela uyangantazela yabona so manje ukuthi thina sibeka kanjani Yeah. ukuze abantu babone and nani bantu bafowethu don't keep on doing wrong things each and every day Yeah. yabona ngoba nathi babona labo bhuti bangama-artist Yeah. yabona banabafazi banabantwana Yeah. uyangantazela Yeah. so angeke uzovumela umntanakho afunde into wena i-wrong yakho Yeah. uyangantazela ngoba umntwana uzokutshela ukuthi baba wena yazi ubhedile ushaya impama emntwaneni wazi ngobheda wena uyangantazela kanti thina sifuna angazi ukufundiswa kanjani emhlabeni yabona Yeah. ngoba thina ama-artist siyibekile induku ebandla Yeah. ukuthi bafowethu even now we are fighting even now we are fighting nge-GBV Yeah. yabona Gender yes GBV yabona ne-rape Yeah. don't rape umfazi makavumelani nawe don't rape nomuntu osilisa uma engavumelani nawe don't push him ukuthi alale nawe bese uzothi urishiwe because kune-rights empilweni ne-responsibility Yeah. i-rights ne-responsibility kuyahambisana kanje bazalwane Yeah. lento yokuthi ngenxa yokuthi umuntu wesilisa uzosebenzisa amandla kumuntu wesifazane it's totally wrong ngenxa yokuthi umuntu wesifazane uzosebenzisa ukuthi ngoba uhulumeni usayidini lakho is totally wrong Yeah. nangu umuntu omdala nangu baba omdala uyanitshela abafowethu ukuthi asibeni ngabantu asibuyele emasisweni Yeah. asihloniphaneni asithandaneni aniyele ukurepa abafana aniyele ukurepa iy'ngane madoda aniyele ukurepa ogogo aniyele ukurepa odadewethu aniyele ukurepa iy'ngane zethu Yeah. ubuntu spirit of ubuntu abubuye bafowethu Yabo. ya lemthatha ngifuna ukulahlela le message emthatha Yeah. bafowethu nina basemthatha please mangasebenzi abantu to the government inambe nofuna umsebenzi guys yabona yekelani nibe ngamabandla lokho ningenela bogogo nibaripa and guys i-rape kagogo eyiphi leyo uyazi ukuthi ukurepa umuntu onjalo guys ukumbulala isimilo Namabhadi. namabhadi ayogcwala kuwe yonke into guys yabona
Ngiyabona nibuye futhi nibulala namakhehla wakhona niwashanga icelemba for imali yabo yomndende bafowethu. Please guys, this interview take it serious. Yeah. Take it serious bafowethu. Yeah. Ngoba this interview is not pap and flesh Yeah. for you. Yeah. Le interview ihlakaniphisa wena, ifundisa wena ukuthi you mustn't do the wrong things. Uyabona? Yeah. Gwema iSun City ngoba iSun City ilambile, ilambele wena. Ukuthi kuhle ukwazi ukugwetha. Ukugwetha. Please bafowethu, ngithi kini njengonjomane Yeah. ngihamba Phungalenje. nophungalenja awu nonhlakanipho Yeah. ngithi kini cheerio la kuku la bye. Baphayi bafowethu siyabonga. Manje uyivalelise. Yebo mfana hayi yeah manje angidime ngigcinayo Yeah. yeah uzobuya lo John yakhe Yeah. yebo siyafanelisa mpinjalo Yeah. Mdala. yebo Siyabonga. bafowethu Siyabonga. bafowethu idinga inshengezwe elilodwa guys all of us Yeah. never fowethu Yeah. all of us Yeah. into esiyenza la bafowethu we are not doing it for us Yeah. we're doing it for abantu Okay. ukuthi basibone ukuthi silwa yiphi impi understand silwa yiphi into and the start of this lento le singayinyathi is going to be big uzange ngitshela mina I'm a prophet baba Okay. I bet nangu yazi I'm a prophet ngiyanitshela I see. yabo lento njengoba nistarta no asistarteni sihloko sibangena Yeah. masithola isikhathi Singayeki. singayeki yabona masibangena every day Yeah. sibangena every day sibangena sibreak nizobona bafowethu nizozwa kuba khona umlungu nje wathi guys I like your show I want to sponsor it nginikeza ama light nginikeza ama camera bafowethu uya in ngegama lenkosi kuze kube naphakade amen Amen. yeah please guys Amen.